imaš, bom legel. Kako se naj izognem hajninam. Mi dve gremo v Zajcku. Lahko grem z vama? Seveda. Kaj za mano odlično znam pokatove. Počakaj, zajec, prinesla bom ti lešnike. Izvoli. Jaz pa ti prinesel suho listje. Pomagale ti doma. Zdaj sem si počutil veliko bolje. Ti pa je kar. A tamle je. Kaj je kar? Žalosten sem, ker ti je vejica prinesla lešnik, ješ pa suho listje, jaz pa nič. Pripeljal si mi prijatelje v najlepše darilo. Pridite nazaj, otroci! Pridite! Tako, da se priklonimo.